Vidite, dame i gospodo, šta su čuda u životu. Naime, ja sam živio u Slavonskom Brodu 9 godina, od 9. do 18. godine otišao i tako, ali dok sam živio imao sam jednog prijatelja, godinu, dvije, pa možda najviše ako je 3 godine bio mlađi od mene. On je imao nekakvih problema sa zdravljem, znam da su onda bile ove razno razne JNA klinike glavne, pa je on išao na nekakav operativni zahvat u Beograd. Neki su mi rekli da je to bilo problema sa srcem, ja to ne znam. Ali smo si bili dobri, bila su to vremena kad smo išli iz dvorišta u dvorište i kad nitko nije pravio problem oko toga. Ali, on je prvi otišao. Njegovi su bili dosta imućni, pa su otišli iz Slavonskog Broda u nekakav dio gdje su gradili nekakve elitne vile, lijevo, desno. Tako da sam izgubio naprosto kontakt. Kad sam sa 18-19 godina otišao u Zagreb, zaboravio sam na njega. I onda čujem, jer sam neočekivano imao nekakve obaveze u Slavonskom Brodu, gdje sam, živio 9 godina, i čujem, da je prvo imao srčani udar, pa je imao moždani udar i završio u bespućima povijesne neozbiljnosti. Dame i gospodo, mi koji imamo sreće da nemamo takav genetski kod, da smo od rane mladosti bolesni, naša je dužnost da se pozabavimo svojim zdravljem, da vodimo računa što jedemo, da se jednostavno bavimo samima sobom. Kažem, kako čovjek izgubi kontakt sa drugim ljudima, ja zaista nisam znao da je on, tako završio. Zaista nisam znao, a pričao sam o tome. Javio mi sin školske kolegice da i ona davno nije, i tako to. Ljudi, kratko je vrijeme, kratak je život. Možda sam čak i sretan što sam doživio 61 godinu. Povedite računa o svom zdravlju. A ova svijeća je za sve one ljude s kojima smo izgubili kontakt, koji su bili važni, postali nevažni. Neka njih, ako postoji neki Bog, a ja sam, ateist, pa ne vjerujem u to, ali ako postoji neki Bog, neka ova svijeća bude njihov smiraj. Uživajte, ljudi, poštujte druge ljude.